Kajibli ng Shiti Bangkong, Jung Paulus Bukul, Shit Kristana, Thessalonica, Planong Baar, Gerkot, Kabringkong, Haribapra. Pitip hi ko para bangit, bagajingwan jungi. Siya pi kamsyam la long le no ay, Henry Wadla, nila siya syutom bat siya pengklemran ha Pilipi. Gumba pitip, nila yo jing slur ha ublay jungi banyalam ha piye ke gospel. Ublay ha pedeng kajingay persyak abakraw. Naba kajing kentu jungi, kami na kajing bakalane kajing bangkod. Ni na ka bala syuthaw da kajing syukur. Henry, kumbala ibet ingi doblay ba en pen kamti hangi ka gospel. Kumta hi ngi kren om ban pen sumhai kibriu. Henry oblay ubatan jo ikidot not jungi. Namar ngem jupadan kam lagi kitien kalau kumba pitip piatip. Ni da ka bale mele ban yo kawan lalon. Kumba oblay ulong usaki lemne ngilawat buram na kibriu lakade na pi ne na kiweipan wat langila la mandawa buram ki apostol Lucres penban ngilalong gi bajai jai ha pedeng jongpi ka kami ka basumar ya laki khun ta bangira e lung mense me pi ni kloi ban ailem ma pi tange gospel jongoblei Henry yaladi hiru namarba pilakala long kiba ye jungi kaktien jong trai kasam hispa lai pukundai atrai me yet yenga bat me itu yenga atrai me yet yenga bat me itu yenga me hi metip ya ka shong mat ka yeng jonga me itu ya ka jing perkhat jonga na jangai me pitu habang ayat dengan tia me tiblu dikilenti junga na dong shadong atrai me yet yenga bat me itu yenga hasua bandon kakti na thulit junga me tib ika kutrai na dong shadong na shadien bat na shakmat me khang dong yenga kakti jume kayai ban yenga kaba phala palat na kabanta junga kani ka jingtem ka kenjang shaba ngamla kot shu atrai me yet yenga bat me itu yenga kajing pelina gospel bakut kat kumu Matthews kalong ba arpu online kadikot arpu lai do ba arpun riu Jisula ong kordet ipi kistat ain bagi parisi riu asam namar pi ai ya kabashipau wat nau pudina kasia-sia bat ujira kat ba pilendet e kamram ki ba kham kong san jong ka ain gom kajing bishar hong kajing le isn ai bat kajing bat ktien ya kine pi dei ban le klem da le klet ya ki wei pan pi ginong ya lampa matla ya umai te pi jiar sani Henry ya ka utpat pi ngoy kordet e pi kistat ai mi parisi riu arsam namar pi ben khoj ya ka bashabar jong ka khuri bat ka pliang Henry hapo pat kitab da ki jing luti bat ka jing bom khoj pi ki parisi matla to pen khoj shua ya ka bashapo jong ka khuri bat ka pliang ba komta ka bahabaru kan sa khoj gospel jong utrai